46 Surma constituency Jantum Hatiwo upcoming by election ni bagai kaisa himboto khlaijaka arathani majaka Khwai district zonal chairman Boromgonang Bishu Deborma Tipramotha Khwai district working president Boromgonang Triti Deborma block vice president Rumiu Halap TWF district secretary BK Lucy Halam te kubri adong thong chini media person no chungtine 46 Surmani je by election chini Bauram Sapnami bono chung boram riwai te chini bubagrani Tipramotha ni ngai bo contest keman bisitoi chungtine chini Jamthong bazara chung kaisa rally kheleka chung abo hainu sarik sariko chung march khelayo amni bangai tine jaga joto phai manjak joto amchani Tipramotha ni warriors TWF YTF te Tipramotha TWF joto ni adong ro te joto warriors ro tini chung maikel sarik sariko dali march khayo amni bisitoi chini bubagrani thanchani komna chung piro kai chini Bauram Sapnami no kuplai khayai chini je 46 ni joto ni deprive bungi tongnai o am chini borong ni bangai kok sana bangai chung assembly pa tongnai kai 10323 ni je chakri thamani borni pojana botlangai assembly thangi borni bangai kok sanai apni bangai joto 10323 tyo am chai 46 ni je voters rok nor joto ni chini Bauram Sapnami no kicha khairo gai nor bana kuplai khaine bangai rom ni thani chung kobogo te maikan chung jelin sari kai o chini Jamthong badar te chung sari march khenai te chini buskong kisa kom nar mangai chini TWF ni adong chung no joralu sari kaham chini 46 Surmani assembly no te chung chini candidate Bauram Sapnami no chung vote pas khainan bagoi chung chini 46 Surma Janthong bazar arawa chung playo onek belai bangkha borok tai ang jotono kobogo chini 46 Surmani borok rok no jara je vote election assembly ni bagoi ko Bauram Sapnami no pas khainan bagoi chung jotono ang kobogo jotono phaibaidi chini taku buku rok jotono joto borok no vote rina ungthong chini Bauram Sapnami no tai chung onek belai hambai mariwo ang tini Janthong bazar ni chini bisil khlai ma onek belai borok bangkha tai tini bisil belai ke hamka asukna ni kokma hey chini takut peja tongo আজকে আমরা ৪৬ উপনির্বাচনে আমরা বাবুরাম সপ্তমীকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হবেই তার মধ্যে বাবুরাম সপ্তমী নিজেই জানে ১০,৩২৩ দুরূহ বেদনা অবশ্যই বিধানসভাতে আপিল করবেন এবং অত্র এলাকার কি পাহাড়ি বাঙালি মণিপুরি মুসলমান ১০,৩২৩ এবং গরিব